Siyabonga ukugcinwa uNkulunkulu omkhulu kaShembe. Usenze ukuba sizwakale nokuba sibonakale ukuthi singamaNazaretha. Wabe sesehlela into enkulu. Kwathi waShembe lento ehlayo ezokwehliswa manje abantu uma iyowehla ivele ezulwini isabatha. Abantu abangazange bayigcine iyobabulala, kodwa abantu abaligcinile isabatha begcina umyalelo kaShembe bayohlangana noShembe kwelizayo. Yasibongela nani nginibongela manginifica nibuthene lapha ngibuka inhlanhla enkulu yanehlela kubani bona uShembe. Bona uShembe akusiyo ukuthanda komuntu kodwa ukuthandwa uNkulunkulu. Susa inkungu emehlweni uShembe bese siyambona uShembe ukuthi ngemanga nemisebenzi emikhulu ayenzile ikhomba ukuthi uNkulunkulu la emhlabeni nasezulwini futhi uye. Baningi amaprofeti bafile sizwile ngabo, kodwa lo gama lakhe linguShembe bavukile othulini lomhlaba bazosho ukuthi lalezulwini nguye nalapha futhi emhlabeni nguye. Ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasephakameni enibuthile nize enkonzweni yesabatha bayapha abantu esabatheni bazofunda ukuthi uNkulunkulu ukonzwa kanjani, imithetho kaNkulunkulu igcina kanjani, bayafundiswa. Ngiyacela ke nami ukuthi uNkulunkulu ngokukhumbula amazwi enyanga yezulu ithi maNazaretha manibuthene kuyisabatha nigcina isabatha. Sasisemzini wasenhlanhleni eMaritzburg. Ithi inyanga yezulu maNazaretha njengoba nilapha nibuthene nigcina isabatha kube kuthiwa kuyadlalwa ngezulu. Uma ngafika into bese yanithatha nonke njengoba nilapha nibuthene nigcina isabatha nonke ningangena ezulwini. Laba bantu basezulwini noma ngeke ilanga umqondo wethu ubuyusale kancane sibone mhlawumbe inyama ukufana. Laba bantu basezulwini uNkulunkulu lo hamba phambi kwethu. Abanaso isikhathi futhi nawubheka mina ngumfundisi ngiqhamuka ngapha eBergville ngibuye ngikhale bavangeli ngithi ayasinda umsebenzi kaShembe. Angazi kuShembe obhekwe amagumbo omana omhlaba bonke bekhala kuye, kuyena yedwa uzoba sisula izinyembezi. Engithi ke abanaso isikhathi sokudlala, banesikhathi sokusebenza umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili. Ngiyanibongela abantwana basesizweni. Ngizocela nami ngikhuleke uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu omkhulu kaShembe angiphe amazwi wokufakaza ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngizocela ngesihlabelelo 180. Ozani nonke sizwe selibasiwe
Inkosi enkulu yasephakame. Siyabonga bantwana basesilweni Marko 2:27 Ihlabelelo 105 evesi. Siyabonga bantwana basesilweni besingelutho emhlabeni kodwa uNkulunkulu ukubone kufanele ukuthi asimbathise ingubo emhlophe simlandele uShembe. Singangabazi bantwana basesilweni sisezulwini. Angeke ngisho ukuthi sithi siya ezulwini sivele sesizulwini. Ngoba uShembe uyena yedwa okwazi ukuhamba asuke la emhlabeni ayezulwini abuye futhi eze la emhlabeni uyena yedwa. Baningi bahambile bafika la kuthiwa khona kusezulwini. Ufika ishaye lapho igaranti ngokuthi yena umprofeti lo okwazi ukuya ezulwini. Uthi umafukuzela Dube mayezocela umntwana uShembe umfana mayesefika ngoba wayethola abantwana nayesetetile umakoti ufika umakoti uphinda futhi utetile umntwana wentombazana usehamba yakuShembe uthi Shembe bengicelile umntwana umfana kodwa sephinde futhi kwatholakala intombazana. Ngifuna ukucacisa ukuthi uShembe uNkulunkulu uthi ezulwini kangiphikiswa
ngazi noma bezwakaleni ukukhuluma uthi mafukuzela ezulwini angiphikiswa abasezulwini beziphuthe bebethunyiwe ukuthi balethe umfana kodwa ke hamba uye ekhaya sengikulungisile lokho Shembo isimangaliso hamba sengikulungisile mayebuyele ekhaya mafukuzela uyamdiliza umakoti umntwana sekuvele sekumntwana umfana mubudokotela njalo uthi omunye uthi sasesikhumbuzo senyanga izulu uthi ngengangona ngaya lapha emzini wensizwe wesivile ngifuna ukuchaza ukuthi lento enilandelayo angazi ukuthi ngingathini bengasafanele umuntu kusonisa bekufanele sivume inyanga yezulu mayithi maNazaretha ningazoni futhi ningonyeo ngoba lokho enikho nikuphiwe nikunikiwe uNkulunkulu bekufanele singazoni ngoba lento esilandelayo into yasezulwini angiyazi ukuthi yini mangabe uthi uyayichaza njengoba ngimile ngikhuluma ngoShembe ngazisa ukuthi uShembe uNkulunkulu kanti uShembe unilandile endaweni ngendawo nasengalweni ngengalweni wakhombisa ukuthi uNkulunkulu nasisinilandela nasenibona ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaShembe uthi lensizwa ngesikhumbuzo senyanga izulu unyaka odlule hayi lo ngangikhona uthi ngeke ngaboshwa ngaba lapha emzini wensizwe wesibili uthi sasu 75 uthi sasu 75 siboshiwe sisejele kodwa saphuma sonke angazi ukuthi uma ngaphinde ngone uShembe angaphinde futhi angithethelele njoba asithethela sinabanye abafowethu sisewesibili siboshiwe su 75 funulalele lokho ijele lasewesibili laqhubeka njengoba lisebenza akekho owazi kwakhona iboshwa ezazi u75 wakhipha zonke uShembe iboshwa usangekusasa eqala amaphoyisa esebenza akekho owazi ukuthi kukhona iboshwa ezu75 ezahamba uShembe wakhipha ejele ekhombisa uNkulunkulu bakhe uthi idlensizwa wavuleka ijele wayesehle sengena ethi qada phansi la siboshwe khona uthi saphuma ngeminyango yonke uthi wayethi naye hamba afika khombe ngemino yakhe yombili bese khala ukhiye uqa bese beguleka uthi bahamba bathi nasebehamba sebeyothangweni njengoba nibona uthango lunameva loluthango lizingeze amajele niyawazi liyahlaba uthi bathi sebezoleka ukhalo uthango wayese ethi omunye baba nokusikhipha Yesu usikhiphile akusele amadokodo ethu awuShembe uNkulunkulu uthi awuyabonga mntanami wangisiza wangikhumbuza akazange ahamba abuyele emuva ayolanda amadokodo uthi wathi wangisiza wangikhumbuza mntanami wasebeqhubeka behamba kodwa ngithike ngakusasa mangithi amadokodo abo ayengasasekho uShembe wafu wanyamalalisa yonke into alibonga igama lenkosi enkulu yasePhana uthi ke sathi sesiphumejela sanganga zange siphume ngesango kodwa saphuma uthangweni uthi wayehamba phambi kwethu uthi wafika ukukhomba uthango ngemine yakhe emibili lolu olubona lakhiwe kanje linofenisi uthi lahlukana uthango uthi saphuma uthi sithe sesiphume sonke wasekhomba futhi laselavaleka uthango ilowo muntu onjalo limlandelayo kodwa konke lokho ngikhulumayo kuzosisa ezulwini kuzosisa ngenye indlela kodwa kholwa ukuthi uShembe uNkulunkulu kodwa ukuba sidini umthetho nezibhebhezelo zikaShembe besinedla sothi lapha ku 23 isonto ngikhulumile ukuthi intombazana yasembange eyiboshiwe ejele laseqala kabusha wafika uShembe futhi athethe amaqala enkantolo seyiboshiwe wafika uShembe wayefike wayisula uShembe uthi ngifikile mina Shembe amajele awami amajele awakusebenza ngesabatha amajele azovula isabatha azogcina isabatha amajele onke nezinkantolo zonke zami ngifikile mina Shembe zonke zawugcina isabatha njengoba sikuthe ngesigcina isabatha alibonge igama lenkosi enkulu yasePhakameni intombazane ayizange emagameni amahlanu ethethwe enkantolo intombazane kaMbatha
ayizange ibe khona emagameni Shembe wafika walisule layo kwasala amagama abantu abahlanu bafike bagwetshwa labo abo4 yona ingelo sihlanu bafike bagwetshwa iphoyisa manje buya lizovala la ejele eqala kabusha lifika nayo intombazana amacala asethethiwe sesiphelile isikhathi samacala afika le ntombazana uyayibuza ukuthi ufunani la uthi bengizothetha icala mina ngiboshiwe police station ethile uthi awukho la alibonke manje inkosi enkulu yaseBhala wasulu Shembe uNkulunkulu angifundele incwadi yehlabelelo 105 umoya ngifundele Marko 2:27 wathi kubo isabatha labenzelwa abantu isabatha lenzelwa abantu abenzelwanga isabatha Exodus 35:6 njalo indodana yomuntu yabo isabatha lenzelwa abantu abenzelwanga isabatha lenzelwa abantu ingakho sesabatha egcina isabatha yithi esifanele sigcina isabatha uma sigcina isabatha losifaka ezulu Exodus 35 thinde masinyana uze ukuthi kwenze njani lapho masingagcina isabatha funda incwadi ekaMakho 2:27 seyifundiwe leyo Exodus 35 verse 5 uMose wabutha sonke isizwe sakwaIsrayeli uShembe ubuthe bonke abantu abamnyama yonke inhlobo yomuntu omnyama ungasho icabanga wathi kubo wayesethi ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine kuyosetshenzwa izinsuku eziyisithupha kepha ulesikhombisa alube usuku oluyingcwelekile isabatha lokuphumula kuJehova lowo osebenza umsebenzi ngalo nakho lo wenza umsebenzi ngesabatha uyawufa ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha uMose washo kuso sonke isizwe yabo usho ukuthi abantu abangagcini isabatha ngokusho kwencwadi abanandawo la siyakho uyogcina isabatha kuphela abantu abafuna ezulwini Shembe uyasithanda usihlisela isabatha losifaka ezulwini masingagcini isabatha losibulala futhi siyabonga uNkulunkulu omkhulu wasePhakameni ukuthi avule ingqondo zethu simbone uNkulunkulu bese sigcina isabatha sibuthelele lapha gcina isabatha lasezulwini Hlabelelo 105 ebuseni Ihlabelelo Ihlabelelo 105 Bongani uJehova nihube kulo igama lakhe nizazise izenzo zakhe phakathi kwabantu yabona inkosi bongani uJehova nihube kulo igama lakhe nizazise izenzo zakhe phakathi kwabantu ilapha ukubabaza uNkulunkulu wasePhakameni ukuthi uShembe uNkulunkulu anginasikhathi esikhulu kakhulu obaba ungema abadala nginami emfundisini ngifuna ukubabaza uShembe bonke abale inkosi enkulu yasePhakameni ngihamba nomhlambululi ngihamba nomphathi ka23 nomshumayeli umfundisi ke kade sisebenza lapha endaweni yakithi eBigville uKhumalo kade ngibuka ke kukhona uKhumalo ngomvangeli ngifuna ukubabaza uShembe manje makuyobhajatiswa lapha sipaphathise sizibeni lapha emanzini khona yonke inhlobo yesilwane ongasho igama kodwa ngegama likaShembe siyahamba siyekhona kodwa kusho ukuthi ngoba umfundisi mayithinta into lapha emanzini awuzukuthuka alibonke igama lenkosi yasePhakameni uzethuka phela umuntu wasemhlabeni yasaba uKhumalo benokuthi ke mangabe kubhajatiswa bese biza inhlasuthi thatha nanto ubheka ufika uhlome lapha uthumela inhlasuthi ukuthi ayingene yona qala emazini afike ihlome ubhoko la abese ngena yena bese yathandaza sengene inhlasuthi le nazo ke lezi zangakithi ke sekuyimina manje ngiyaphapathisa yambuza emazizini eBigville enzani phela lokho kade nikwenza kumfundisi uKhumalo zahlehla lezi nsizwa
zahlehla lezi hayibo thathana ubhokoni olufaka lapha aqone zahlehla izizwe esiziba lethi nawo sisibheka siyesabe alibonge igama lenkosi enkulu yasePhambili ngase ngikhumbula uShembe wathi sigcobe entabeni yomhlangano wathi ambani bafundisi nishumayele igama likaShembe la nihamba khona ngezinginani ngase ngikhumbula ukuthi amagama njalo ashiwo ithinga lenkosazana ngase ngiqonda phakathi sibili lapha ekhwazini lompula phezulu kukhona insizwe iphethe ikamela ngafike ngathandaza ke nami ngangibuka phela yenza ukuphuma bathandaza ngababiza abantu wabhajatiswa abantu qala suda amakhosazana ingudlungudlu kwaphela kwathi nyama lenenye inhlasuthe lapha iphethe ikamela ifutha la ithatha ifoto lapha kumfundisi nakulabo abantu ababhajatiswayo umini ufele Shembe usimangalisa bonke amalenkosi umini ufele bawenyoku la emva kwami simbona akekho ombonayo noyedwa umuntu akekho uzibona uShembe uNkulunkulu akekho noyedwa ombonayo uma sikuthathwa le foto sesiphuma la emanzini yasikhombisa umfana ukuthi bukani ukuthi yini le phezukwakho mfundisi zange ngiyibone ngathandaza ngaqeda ngababhathisa abantu ngase ngiphuma manje ngase ngiyabonga uNkulunkulu wasePhakameni ubukhulu lokho kwaShembe uNkulunkulu wenu wemanga nemangaliso imisebenzi 2:22 sidonswe imanga nemangaliso azenzile kufike enye insizwa ngisengibe namahloni kodwa bese ngibuye ngiyakhumbula omunye wangishayela ucingo ngisemsebenzini ushaya icingo ukuthi baba umfundisi ngicela ukuthi ngenze itarget ka72,000 ngisesitolo akakholwa lo muntu ngicela ukuthi senze itarget izovala ngo11 ungifonela ngo8 uthi thiwa wena noNkulunkulu ngicela ukuthi senze itarget uthandaze iphokhe thandaze nefonini mase ngikhumbula ukuthi akasho kimi uzokushaya usibusise washo njalo efonini wathi amen angazi uShembe uthi manje lo muntu lapha inkinga yakaba naye wacamanga ukuthi labantu babezofela bezofika nje asangitshela sengidlula ngasesitolo ngasasa ngiyadlulisa nje bese kuhlangana amehlo bese ngithi kwenzeke njani izolo uthi uShembe wenza isimangaliso ufika umuntu othenga impahla ka25,000 omunye wathi 20,000 omunye wathi 30,000 yahlangana itarget alibonke igama lenkosi enkulu yasePhambili uthi umfana omunye uShembe uvumile sibe namafoni alibonke igama lenkosi enkulu yasePhambili uShembe uvumile sibe namafoni uthi umfana Pasopho Tasuthi Pasopho uDlungudlu Pasopho 25 sikhona indlozi kaShembe sikathi ukuthi uyaya yini 23 uyaya yini 25 uyaya yini 40 uthi umfana wakaHlongwane uthelele ebusuku uthi mfundisi ngithengelele ebusuku kwafuka umuntu wathi angisayi ngane sabathini uthi ngathi baba anginayo imali wayesethi ngizokunika imali wayesethi kodwa ungayanga esabathini ngizokufonela ngubuza ukuthi awuyanga ngane esabathini ngizokufonela ngubuza ukuthi awuyanga ngane esabathini uthi lo muntu wathi nguShembe atonka amalenkosi yithi ke bantwana basesizwini ileyo msebenzi nalezo zibanga esikhomba ukuthi uShembe uNkulunkulu afunde imisebenzi 2:22 madoda aba-Israyeli ake nizwe lamazwi uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswe uThixo phakathi kwenu ngemisebenzi emikhulu nangezimangaliso nangezibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwenu njengalokhu nikwaziyo nina yabo Isaiah 43:10 ufike insizwa laphana yakaMasibuka ngiyazi noma ikhona ila igoli ngokusebenza ingikhatha nabantu ithi kimi ngikhuluma ngemisebenzi kaShembe ithe incwadi asazise imisebenzi kaNkulunkulu siyazise kubantu
ithi lensizwa nginethikiti ka700 ufuna ngiyolikhokha nginayo imali cela uthandaze mfundisi siyahlupheka thina bafundisi thandaza mfundisi anginayo imali yokukhokha le thikiti sabe sisithandaza shembe akwaliwa phela shembe uNkulunkulu wasesizweni lo muntu uzela ezwile ukuthi wena uNkulunkulu ngiyacela ukuthi le thikiti bese ukhophisa uNkulunkulu bakho wasesizweni amen siyathandaza uma sengiqeda ukuthandaza bese kufika kimi ukuthi ngithi wolithatha le thikiti lakho ufike uhambe uye lapha lapho khona erevenue lapho khona amathikiti nawe uyalapha lapha erevenue lapho khona amathikiti kube khona ithikiti elisalayo eliduplicate usala iduplicate wena unikeze original ethikiti uma efika lapha umessage olaphana umlungu alibhekele ithikiti angalitholi alibhekele ithikiti angalitholi athi hamba masibuka likho lethikiti azange alikhokhe kuze phela namhlanje waphinda futhi uMasibuko wanede wabona ukuthi ngisise omunye wayeselanda futhi umfowabo futhi nayo naleyo nkinga ngathi nayi kahle nadelela ngathi manje ho nawo futhi unethikiti akulungile konjani nisho kimi nizokushema ngiyacela uNkulunkulu wasemphakamente umsize lo muntu leli thikiti angalikhokhi wahamba wayakhona laphana lakhokha khona amathikiti waphinda leso azange etholakale alibonke igama lenkosi enkulu yasemphakamente funda njengoba eseyibizile ngizayifunda incwadi kaIsaiah 43 verse 10 nina niwofakazi bami usho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo ukuba ningazi nikholwe kimi nizwe ukuba nginguye ngaphambili kwami abonanga kwenziwa uThixo noyedwa ngaphambili kwami akubonanga kwenziwa uThixo noyedwa angasemva kwami akusayi kuba khona omunye umsindisi ngiyabonga ingakho ke silandela uNkulunkulu abaseRoma 12:16 sengizokuqeda abantwana basesizweni abaseRoma 12:16 sibizele kulokhu kuhamba okungcwele kwasekuphakameni sibiziwe uNkulunkulu kaShembe ukuba sizoba ofakazi bokuthi uShembe simbonile sisemhlabeni ngelinye ilanga kuthiwa emzini ongcwele wasekuphakameni yathi inkosi abantu abasukume abakhethe inkosi ngoba bephiliselwe abantu bakubo basuku bathi inkosi nibusise abakhethe inkosi ngoba bewuzalo abasuku bathi inkosi nibusise abakhethe inkosi yasekuphakameni ngoba bebona ukuthi khona indaba laphana kungazange kwenzeke lutho basukuma wathi inkosi nibusise waphinda futhi wathi inkosi nibusise ngoba bavule amehlo babona into yasezulwini mabona uShembe ubona uNkulunkulu yaye ngithi mangidlalela ngingcokolela nje endaweni zangakithi ngithi right kulungile mbani phela manje sesimbona uShembe kuja uShembe wakho nawe uShembe uphetho wakho hambani phela manje kulungile iphindelane enkolweni zenu beninezayo na yonke into nami ngangikhamukela uthele hambani phela nibuyele emuva akekho noyedwa ongavuma ngoba azange simbone uNkulunkulu sibone uNkulunkulu lapha kule ndawo engcwele ayibonke igama lenkosi enkulu yasekhaya ithi insizwa yakaManyathi ilele ebusuku isonto eluthela kufika bakubo ingane yakhe uyayithanda bayibamba njengenkukhu bayibamba ngezandla babeka itshela ithi lensizwa bathi abakubo hamba uyosikhonzela kwaShembe ithi lensizwa ugqoka icathulo lapha kusemishini ugqoka amasuti uyabukeka nje umuntu uma esontweni ithi lensizwa ayi yena engamthandi Shembe abantu abahamba ngenyawo bagqoka namabhishu abantu abangagundi ayi abantu abangadli nokudla ngesabatha makhentana sowadla nini uthi ngithi angiyikhona ephushweni uthi ke base bebekile labantu uma ungayi lapha nosikhonzela sizothatha leli litshe sizothatha lo mntwana simshaye leli litshe nawe futhi sizokuthatha futhi emva kwalokho sesithatha wena speed asuma ngaso sambona esethi ngekhethe inkosi yaseBhakama ma ithi nyanga yezulu ningahlubuki kuShembe noma ngavelana emhlabeni so njalo umuntu athi ebusuku isona ningahlubuki kuShembe
noma ngavelana emhlabeni ningahlubuki ushembe kusho inyanga yesizulu ningahlubuki ushembe singamlahli ushembe usithandile ushembe wasigona besingelutho wasivezela imfihlakalo yakhe ingcwele yasezulwini samlandela uphungelihle Nkosi yethu simaka Yewusi Roma 12:16 Anibe enhliziyonye Shembe usho njalo anibe masifundise izwi anibe enhliziyonye ningakhanuki okuphakamileyo ningakhanuki okuphakamileyo niholwe okuthobekileyo ningazisho nithi nihlakaniphile ningaphindiseli okubi ngokubi Yenzani okuhle ebusweni babantu bonke Uma kungenzeka hlalani kahle nina nabantu bonke Nibe nokuthula Ningaphindiseli bathandwa nidedele ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi okwami ukuphindisela ngiyakuphindisela mina isho inkosi ngiyabonga Nkosi busise ngizwile Isihlabelelo 88 Nkosi busise kuqa kwabangcwele Ezangene sizwe no